Hojik hojik social media da viral kan oirakliba P Namjoklung High School Somung high school asigi 31 students form fill up nangaude admit card phangde bosem gi site gi admit card download toba yade haiba kanna viral oirakliba asigi matangda miyam lebak miyam gi mafamda kari makhadan thamjage akhoi gi bosem gi ICSLC exam thaba haibasi 2 years ki long process ni magi academic career da class 9 tamamatanda ahamba class 9 kaba class 8 pass or matungda class 9 kaba ga khoi registration haiba process am lai registration ge 2025 ki paikha thage hai tadi 2023 da registration number ama board register tawdabani high level school asigi registration number amta board register 23 da class 9 maje promotion exam promote tawre class 10 da then 2024 da enrollment number haiba um lai class 10 gi adu zoom ta laite 9 registration tawdamina 24 registration enrollment tawba matungda 1 year sahi tamam matungda final moige school gi annual exam tawba matungda moige internal assessment mark 20 haibam lai school na thaglakdaba adu ju akoida record laibana ti amta adubu hayeng khaktani akoina hojik paikha haunaba koi kanna ahing tumdagi board ke staff mayam ama hojik pawa handri thengbo wokta khoi sujari base satra mayam ji kadai de soi gadage khot kadage ka tan hona jari bani ado ngarang kaktang application laga 31 students thaba yahan biu na ngarang application puru lai ai samang thena jai school authority ga authority da chap saba reason ai pijagram ni moige school authority da 2 years की process तो नोंग दा कमाई लोचन दो नो अखोदे already prepared तोरगा district खुदिमक तो लोइना मा confidential मागी संग दबो barcode everything exam material कोई police station दा security याव याव ना कोई deposit लोइ तोर थमग्रे मदु करमाइना कोई ना manage तो दो ना 2 years की data मयाम दो 1 year द लोचन मा कोई की खुदोंग चा दबो मयाम मा लई अदुगा तौबजु या दबो पोट अमनि process अमनि अदुना बोसेंगी साइट तगी दी असोबे करंट लेचदे स्कूल अथॉरिटी ना मतम चाना थबक लोखत पिदबदगी छात्रजिंगी कैरियर मांगमनी छात्रजिंगी कैरियर मांगबगी दमक्तदी अखोय यामना नुवाइतब फावजै अदुबु अखोयगी बोसेंगी साइट दि लोखतपम थोपा मतंग चान चान लोखतपनिना स्कूल अथॉरिटी गी लाप्स लेगिबदगी सेगी सोशल मीडिया दा वायरल ओरपनि हाबसी आई मिया मांगदा सेंदोक्सरी